Awid ka mo gayam, Annabel. Walang ti Helen, apay ka di. Kumusta nga iti panagadalmaw? Damag ko nga graduar ka itatawan. Anya nga minan ti kurso nga inalam? Agribusiness, Auntie Helen. Agribusiness? 1. Bachelor of Science in Agribusiness, Auntie. Major in Local Agribusiness Management. Ay, nawaw. Dayta ti kurso nga inalam. Auntie, apay ka di. Adda ka di parikot. Ay na, basic mat dagita kurso. Nag-eskwela ka pa lang, magnukas mo la kurso tinalam. Anya? Di ka pa ila nagpulays, wano nag-engineer dita. Graduar magaya man niya Annabel nga anak ni Terso ko ni Rita, bakit? Well, isumati ko na itay nasalaw ko dita dalan. Graduar iti kolehya. Ang amom kada ino anya ti kurso na. Anya ya ti kurso na? Agribusiness ka numag. Anya ko maita? Isumot ti kayat na. Mayat mat dayta a kurso. Ay nawaw, danggaman lakay. Local Agribusiness Management. Saan asosyal adenggan sana ya? Ay nawaw. Adaya mat social a kurso. Ada, kas ko maiti criminology, engineering, wano accountancy. Dagita ti kurso at talaga asosyal. No dayta agribusiness adayta. Basic lang dagita kurso. Ay nawaw. Kasano mat nga ibagam a basic dagita a kurso. Apay pinadas maw. Oray jak padasan, madlaw mat. Pagpakalaing ka man ako nakaw. Imbag pa ni Annabel tagturpusen. Swerte ni Manang Rita. Adan anak na makaturpos iti kolehyo, Manang Helen. Anya ko mga iti maipanakil ni Mari Rita. Kat basic lang mati kurso ti graduar nga anak na. Ay, nawaw. Sino ti nakadamaga ma-basic lang a kurso? Ni Annabel mismo. Apay, anya a kurso ayaday ta. Nalipata ko no anya. Ay basta, basic dayjay, kan saan asosyal adenggan. Ada ayamet kurso a basic, kan saan asosyal, Manang Helen. Ada Kasano nga ron, ana ibagam a basic ta may sa kurso. Ay nawaw. Ay nawaw. Ha, madlaw mo. Pinadasyo aya, tapno ibagayo a basic. Oray saan ko apadasan. Madlaw mo. Si kaki di mo bakla. Na? Ay, sana nasaya ati kasta Manang. Pinadas ko mati nagkolehiyo. Ngamay na, nagrigat kaya? Wen tanarigat mati pinilim a kursom. Ni Annabel ngay, agribusiness lang. Ay, si kamati lumabas, Manang Rita. Nasapa ka? Sa dino ti papanam? Wen. Agpasintro akman, Georgie. Apay? Ay nawaw, mapanak mat gumatang iti suot mi inton graduation ni Annabel. Ay, wan tapno presentable kayo mat no kuha. Wan, gumatang ak tumatlangan iti mailuto inton blowout na. Ay, wan ay nakamaudyanan na at damot laangin anak yung agradwar, Manang. Wan nga rod bakla. Oray kaskas at damat nagbanagan ti banugming agasawa kabayatan ti panagtratrabaho mi iji garden. Wan gayam, umay kanto inton blowout ni Annabel Ay, talaga nga umayak Ay, oray di nakimbita rin, umayak. Wan open mat ti balay. Hala nga rod bakla, agpatuloy akon. Ingat po. Darita sa nga pamilya ti sumungan. Madlaw ang nagapuda iti graduation ni Annabel. Ay, dengga mangkiday, no niya ti pagsasaritaan da. Andita, mayat dito'y apagpwesto. Sigurado asandak ang makita. Congrats man, Annabel, anak ko.
Uray kaskas nakapagturpos ka matlangan. Agyaman nak nanang. Nasaan ang apo kada kayo? Sa anak ko makatulpos. Wala, ano di kaya't mo arigalo? Umanayin ti pa-blow out ko para kanyak nanang. Lukas ta. Ag-blow out pa'y gayam ni Annabelle. Kanya ter aramidan itilikodan tiri daw tayo bakit? Si kamot gayam, Delphine. Siputam sa darita. Isuda ka tayo limabas. Ay nawaw. Itanya kumaga po. Adala ang berbirukag. Ayan na nga minan da jaya. Na. Itay pa'y asap sa pulag. Ngumjak mo't makitan. Style mo bulok. Di ibag-apartin tayo matlaan ti baboy yun, nanang. Isu talaga ti planok anak ko. Isu nagtarakenak iti baboy tapno saanan amasapol agumatang tayo. Saan mat amasapol ababoy ti partyan tayo, nanang? Mabalin mat a native a manok lang. Ay na, okay lang kanya kanak ko. Partyan tayo ti baboy at arakan ko. Ay nawaw, agyaman nak na unay, nanang. Awan anyaman na anak ko. Bay anyo, itato nakagradwara kon. Siyak mo't trabaho para kada kayo. Ay saan anak? Agtrabaho ka para iti masakbayam. Dakkelan arigalom kada kami ka ni tatang mo ti panagtorpos mo iti kolehiyo. Naimbag tainggaan mo ti nagadal anak ko. Nay, sa dino ti papanam, Delphine. Iti ayan darita Inak tumulong aglutaw. Anya, Blow out ka no ni Annabelle nga anak da. Lukas ta. Talagang ag-blow out na. Ay tawad na. Rumbeng lang agsilibrar da. Ngamen, nakaturpos iti kolehiyo ti anak da. Nakaturpos nga agpaysua. Ngam kas jay mo ti kursona. Ay nawaw. Di ka man nagsao-sao iti kastas ka. Kahit po numay. Kano nagrigat ti agiskwila. Depende ano narigat. Wano nalakat ti kurso nga inalam. Anya kiti klase ti panunot mo. Aya nga bakit. Anya ang nalaka wano narigat asasawam mo. Ay, naimbaga bigat mo, manang Helen. Apa, di ka pala nakapulas ngay? Apay, sa dino ti papanantaya bakla. Sa dino kumapay. Ita makiblow out, itayan naman ang Rita. Apay, nalipatan nyo ang blowout ni Annabelle? Naikan bakla. Ijay lagayam. Ay, nawaw. Apay, di yung kaya ti makaraman iti karni. Nagpartida ka no iti baboy. Sa anak nga agbibisinan niya. Kun may sa. Apay pay laeng nga may nga ag-blow out da. Kat anya laeng mati kurso ti anak da. Agri-business laeng mo. Laeng? Ay na, nagturod kayo matan amang ibaga iti kasta. Into ni mangag ni Manang Rita. Apay kumakat pod no mat. No engineering kuma. Wano criminology tinalpas ti anak da. Ay sos, bilibak kuma. Angam saan mo. Ay, saan matan a practical dahi nga standard mo, Manang? Agpulas kan tayong makipangan. Ay sana maturog aklagan. Makamu ka man laengen. Angam kitaan, Ang mga no dumanon ka ni Manang Rita timbagam, sigurado aguraan na ka. Pare Delphine. Ay, apay maray. Jakmat makita ni Mari Helen, pare. Saan nga imay maray? Ne, apay ka no? Jakman amoy ti asawak. Awam mo ti amo ka nagapaan me. Saan asikat ti ante parekot maray? Kaslada ti kayat mo asawan, pare Delphine. Ay awan. Bay amlatan no di na kayat ti umay. Talaga akas jay na dayjay kay. Sige, mangisupot kan tulat tangarudan iti iyawid mo akanan na. Tapno maramanan namat dagiti blowout ni Annabelle. Naimbag ta nakaumay ka, Georgie, bakla. Ayun sa anak akas ka ni Manang Helen ang managapal. Managapal? Kaslakas jayan
Naibaga na ngamin kanya basic kano lang ti kurso nalpas ti anak mo. Anya? Naibaga ni Helen ti kasta bakla? Kaduan! Ay na, sapay ulit-ulitan na nga ibagbaga. Agsakit pa'y tilapayag ko, no? Ay, una yan, naibagak matan. Kasano no agapada? Ni, napauli makamot bakla. Ha? Ituloy mo ati bagbagam. Ay, kwa! Awan kayam! Mapanak man lang iti ayan ni Annabel. Tainak man ka istorya, manang. Mabit lang, George. Ay, babo! Ay, siya! Ay! Una yan day tama ri Helen. At daya mo ti kurso a basic lang. No makapagsaumot day ta kung namatlan no adanalpas na. Oh, nanang, apay akas tati lang kasla makaungungit ka man. Sino ti sana pumudot ti ulo na, di kastangar aramidan day ta Helen. Agasam man tanapan na in marmaritis, a basic kanu lang ti kurso analpas mo. Anya? Uray di kabangibang a barangay kat nakadanon ngayon marmaritis na. Ay, una yan ni Auntie Helen. Saan pa'y laanap itimbaga na kanyak? Napan napay gayam in marmarites. No makapagsaumot day ta Helen, kunamla na sino matakalalaingan. Agpada kami lang matakanayon nga adda iti last row, iti elementarya kami. Ala, bayan yun ni Auntie Helen, nana. Ay saan? Makapauman, tikas day nga ugali na. No namin anon, nga inuuyaw nak, idi day ta akaruba tayo. Manu atawan mo ten, nga ganano sa, ita, kastamanan ti aramidan na. Nagpuskol mo ten, ti pa nagrup-rupa na. Kumusta nga iti blowout an napanan niya, Georgie bakla? Ay, mat, ado ti insagana da amakmakan. Kasta? Apay ngamin adi kay napan. Ay dawaw, sa anak nga agbibisinan niya. Sagpaminsan laig mat. Na parang magdakiti nakapagturpos lang ni Annabel. Na, apay dakas ti agselebrar? Ay nagadukat asilibrar nga amudan. No siyak ti kasta ti kurso ti anak kaw. Agbain akon bakla. Sayang ti panawon kan kwarta. Naimbag ko ma, no police, wano engineering ti kurso na. Ay na, uraan niya pa'y ti kurso analpas na. May panakilatamat, Tawan mo ti kurso analaka? Ay nawaw. Ato lamin. Apay, engineer, accountant, puno pulis lang ti kurso ang may panakal. Wan tadagita ti kurso a sosyal. Sosyal, narigat ka. Kang ronan iti aming, mas professional adengken. Anya lang ba't data agribusiness adayta. Saan pa'y matasikat? Ay nawaw. Una yan, ti kasta pa nagsasauyo, manang Helen. Apay kasta ti panagkitam kanyak si Carita. Kaslaad na nadag sinabasol ko kan ka. Ay, talagang adda Helen. Anya? Ti kunam ka de, kat jak maamuan ngayon marmaritis mo a basic lang ti kurso ti anak ko, Ay, sana po no dayta. Ay, nawaw. Kasano na ibagam a basic lang ti kurso ti anak ko? Madlaw mo. Apay, pinadas mo ay ti nagkolehiyo? Ammom ka de, tirigat ti agkolehiyo, Ay, No makapagsao ka mo't Mare Helen, kasla sino ka kalalaingan. Kat no agpada talang mo't akanayon nga da iti last row, idi elementarya tayo. Anay ko, apay ngagkabil ka ngay. Kurang pa'y dayta Rita. Saan na siyak ti kalkalabanam? Kastagayam daytoy mo't ti paraking ka. Anay ko. Abay ngay adinanog mo tingiwat ka. Ano tasubil mau talimtag? Ay, dinanog tiluko Ay, nawaw. Anya tikat katawaam si Kadel pa. Ay, ingka kita talakam. Ay, basol ni Rita daytaw. Basol mo no apay ngamin at tila ibagbagam. Uno'y marmaritis mau. Imbes nga gyaman ka, tadamanin ka lugaran tayo ang naggraduar. Saan?
Taday tamo apal mo iti pang pangrunam. Anya. Nuag sao ka, kas kalaasino akalalaingan. Uray husto man tinaibaga ni Rita ken ka. Agpapada tay laeng nga adda iti lasraw, idi elementarya tayaw. Panagnakanday taa anarigat ti agiskwila, bakit? Depende la taa. Natay pilit na. Ay, jakab mo ken ka. Talagang agpakalaing ka ako na. Ay, lumabas ay, what happened to your subil? Di mo ka di makita alimtag si kabakla. Ay, apay alimtag, kasla bibig mo ti baka. Kinabil ni Rita. Ay, nawaw. Di, nakaraman ka di na oras. Naimbag ta makapagsao ka pa. Ay, nagsakit nga raw. Baliwan nyo nga dakes nga aramid yun. Saan anasayaan? Ting kay bagbaga basic ti may sa akurso. Nga oray si kakit awan mat nalpas mo. Napay nga iraman nak ngay. Pudnumat! Ulitag ama ng Helen, awan ti kurso analaka. O no, dako ma, di awan ko man ti marigatan nga agadal. Nagatukat nga ibagbagamon. Awan, ti karbengan tayo amang ibaga, analaka ti may sa akurso, no di tayo pinadas. Kang runan ti amin, saan anasayaat, ada tayo ti mangibaga, doan niya akurso ti alaan ti may sa atao. Isuna ti agpili, ti kapkap na kan na. Di ti agbalin a judgmental, tadakas ti kas jay. Kurso tinalpas mo, tinapatag, kat nakaadal ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.